aing. Ya. Kenal mana ya? Nongkrong Di mana itu nongkrongnya ya? di Joglo. Hah? Joglo. Joglo. Di kawasan mana ya banyak? Nonton Persib tuh kemari. Nonton Sok coba kumaha. Persib aing. Bapak aing. Bener. Juara Persib teh? Juara. Ngelu konvoy. Tuan kokoi mobil. Ini mobil? Nanti kok. Oh, nanti lo. Rame tuh ya? Rame binu. Ain merah weh. Awah. Awah. Persib menang jadi berdah ya? Nah tuh. Aing di Bandung. Ke Bandung tuh? Bandung. Di mana nontonnya mana? Di Bandung. Di Bandung? Wah, ada ya, euy. Naik naon ke Bandung lah? Nangkot. Oh, bener. Nangkot. Tengah aja ka Mang euy. Nangkot udah panggil. Saha pemain Persib anu apa tuh ya? Ajat. Benar. Ajat Sudrajat. Pemain baheula eta tuh ya. Si eta si sate si Beckham apa? Oh, si Beckham ya. Halus main teh ya. Halus. Benar. Bapak aing. Aing. Persib nu aing, juara Persib. Juara.